Mbolili ila siliganite na amuika alama twaisya maandamano musini wa Emali kauntini ya Makueni kwa chani kwa wakana uwa muthenyani wa umuthini vithukiye na kuya mali ya lato munene dukani imwe ya jumla ya supermarket moya sindu ta mauta Metu Electronics maiko na ukikati wa ingi ya muthenyani wa umuthi na indini ya mke munyanya ewa vakuvi wa President William Ruto na ulani James Kimandi Mbalukambe wa kulika hotelini wake wa kifahari na kuya liuo the hotelini osu na kutia mavalania ila itakuweka hotelini na supermarketini esu kiuka kavindani kalama ofisa mavolisi sub kauntini ya Nzaui kauntini ya Makueni matindia mathina nitie na mbolili isu ila kwa kavinda ivingelelo munene wa kuma Mombasa kuthi musini wa Ilovi na kwambia kwita besa kuma kula kwi mateleva ala amenda kuvita lelo ni usu mate avidhukie kanangalisyo kuvithukiwa itambia ya maofisa mavolisi kuvingwa lelo usu ya siya matunda masani ya mawiyo muthenyani wa umuthi itiranga maofisa a kulasimika kutumia nzeve ya kwitita methoi kumbu cha mbolili isu ona uyo vo mwene kivila kana mwelevanio muno wa mavia ni wavikia kwithiwa uikosi wa kisioni kiu kati wa maofisa ma polisi vamwe na ing'ei isu.